Hayi ngoba wayengenamandla okuyilwela, wayenawo amandla, wayengakwazi ukuyilwela, but wakuvumela ukuthi kulungile mayenziwe yonke lento kumina, ngoba emqondweni wakhe ngaleso sikhathi kwakukhona mina nawe, ukuthi mina nawe size sisindiswe, size sithethelelwe izono zethu. Welcome once again kwiKwathathu Media. Igama lami ngumduduzi wakwaShabangu. Ake sibonge, sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Ngiphinde ngibingelele abangcwele nje kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. La sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Siyanibonga nje kakhulu bazalwane ngakho konke okuhle enikwenzayo, niya subscribe, na like, na comment kahle kakhulu. Siyabonga nakuma channel members, ma returning viewers, siyanibonga nje nonke ngeminikelo. Siyabonga futhi bazalwane nangemikhuleko, kuningi nje nikwenza. Inkosi inigcine, inibusise nonke. Siyabonga kakhulu. Ake siqhubeke la endabeni yethu nje ethi umbuso wezulu ususondele. Siqale la endabeni kaMatthew ku chapter 4 verse 17. From that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Abayilandelayo nje le channel amsho sebeyazi nje ukuthi hayi leli verse sebeyalicula nanokuthi lithini. Lithi kuswela ngaleso sikhathi uJesu waqala washumayela wathi asiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Wayezo introduce umbuso wezulu, but manje umbuso wezulu kuze sikwazi ukuthi siufinyelele, siwamkele umbuso wezulu kulele kuthenini thina abantu siphenduke, sirepente. The minute sirepenta siphenduka kungalesi sikhathi ke manje sesikwazi ukuthi sifinyelele embusweni wezulu, sesikwazi ukuthi singene embusweni wezulu. Okusho ukuthi angeke sikwazi ukufinyelela indaba zombuso noma wona umbuso wezulu, ngeke sikwazi ukufinyelela singaphendukile. Kubiza ukuthi umuntu nomuntu eyedwa aphenduke. Ingakho ngiyaye ngithi lezi indaba ezithinta nje umuntu eyedwa noNkulunkulu. Umuntu noNkulunkulu la asihambi ngegroup, asihambi futhi ngamasonto, asihambi ngazo zonke lezi ezinye indlela. Umuntu eyedwa noNkulunkulu, esondelana umuntu, ekhanda ubudlelwano umuntu noNkulunkulu, umuntu ehamba uhambo oluthile lwala emhlabeni, ayelizele la emhlabeni, ehamba engekho yedwa, ehamba noNkulunkulu, engazihambeli yena. But konke lokho kulele kuthenini masenze njani? Qala masiphenduke. Ukuphenduka ke yikho kwamukela uJesu umthatha abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Ngiseselapho nje kuthatheni uJesu abe inkosi nomsindisi. Ake siye lapha encwadini yezenzo Acts chapter 17. Nje amavesi ambalwa lapho. Iverse 1 wakhona uthi, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Kwakuwaphola laba belo behamba baze bafika eThessalonica, lapho lithi kwakune synagogue. Isinagogue ekula kwakukhonzelwa khona, kusho ukuthi singasho nje sithi ibandla elithile lamaJuda la behlanganyela khona, isynagogue. 2. Then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures. uPaul ke njengenjwayelo, njengokuthi nje wayejwayela ukwenza lokho, kwakuwumsebenzi wakhe, kwakuyiyona nkonzo ayeyizelele emhlabeni. uPaul waye-understanda iministry yakhe nemission yakhe yokuba khona kwakhe emhlabeni. Lithi ke waya kubona, wahlanganyela kanye nabo for 3 Sabbaths. Kusho ukuthi kwaba amasabatha awu-3 nje lokho ehambe bavizithela. And amasabatha ke likhuluma ngemigqibelo, kwakuyimigqibelo le ewu-3. Lithi iBhayibheli wayehamba ekubona, ehlangana nabo, erizina nabo from the scriptures. Ngoba noma ilalingakabi bikho le New Testament, kodwa imibhalo yayikhona, yonke le ye-Old Testament imibhalo yayikhona, le ababeyifunda. So naye wayehlala phansi arizine nabo from the scriptures for 3 Sabbaths. Okukhomba khona impela ukuthi isabatha ilanga lokuhlanganyela, sihlanganyele ndawonye, sirizine ngezwi. NoPaul naye njengokocustom yakhe, ngokwenjwayelo kwakhe, wayehlanganyela kanye nabo kwaze kwaba amasabatha amathathu.
kukhulunywa nje izwi, kubhekwa nje izwi. Yini le ayilokhu eyikhuluma kubona for 3 Sabbaths? Ethathele embhalweni verse 3 lithi explaining, echazo Paul. Le ndaba kuyona nje indaba umuntu angayithatha mhlambe ukuthi ngaba into elanga elilodwa noma i-hour noma 30 minutes owodwa. Idinga isikhathi. That's why uPaul kwambiza ukuthi kuze kube amasabatha amathathu elokhe yakubona okusobala futhi ukuthi wayehlala nabo isikhathi eside isabatha elilodwa. Kodwa ke noma kungachaziwe la ukuthi isabatha elilodwa wayehlala isikhathi esingakanani, lithi explaining, echaza, and demonstrating. At the same time lithi iBhayibheli he was demonstrating. Wayengachazi kuphela nje uPaul lapha but also demonstrating. Okusho ukuthi wayekhuluma lokho okusezwini ukuthi izwi lithi aphinde akudemonstrate. Ukudemonstrate kanjani kuPaul? Okusobala ukuthi abagulayo labe bebekwizandla baphile. Okusobala ukuthi konke njengokusho nje kwezwi ukuthi uJesu uma ngabe ebathuma abafundi bakhe ethi mabahambe bayezweni lonke bashumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo, uyachaza lapha impela ukuthi nabagulayo nobabeka izandla baphile. Ukudemonstrate ke manje amandla aleli ivangeli. Lento uPaul ayayenza la mangabe lithi iBhayibheli and demonstrating. Lithi verse 3 explaining and demonstrating that the Christ had to suffer. A demonstrator ukuthi uKristu kwafanele ukuthi ahlupheke. Uyayi-explainer le ndaba, uthe-explainer for 3 Sabbaths. Uthe-explainer kushuthi bethi noma sekuhlukwanwa nabo but abagulayo bebekwizandla baphile. That was demonstrating. And at the same time futhi ebeyidemonstrate le ndaba ngokuthi ebelokhu eyichaza eyibeke ebantwini. Lithi ukuthi uKristu kwakufanele ukuthi makahlupheke. He had to suffer. Mhlawumbe nje sime lapho nje kwamanje ukuthi uKristu kwafanele ukuthi makahlupheke. Lithi wathi uma ngabe eqala nje shumayela ememezela indaba zombuso, indaba lezi ezimnandi, indaba ezithinta umuntu noNkulunkulu, wathi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. And wayelokhu ehambe lokho eqhubeke njalo eshumayela ivangeli lelo lombuso wezulu. Lele lamenza ukuthi wahlupheka. Elishumayela kodwa lamhluphekisa leli ivangeli. Abazange abantu noma amaJuda ngaleso sikhathi bamamkele. Abazange balamkele leli ivangeli ngendlela okwakufanele ukuthi balamkele ngakhona. He had to suffer. Lokho ukuthi kwaze kwagcina ngempela sekuthiwa ebekwicala nakhona engacala elingekho, ngoba kwaqoqwa lapha yana abantu abazoba ofakazi bamanga. Baqoqwa kufakazwa amanga ngaye khona ekugcineni ezogcina ebulewe, ngoba kwakufanele ukuthi makahlupheke. And ngempela futhi bakwenza lokho. Ekugcineni kwahlanganwa kwafakazwa amanga ngaye. Lokho ukuthi wathi noma engalibonanga icala uPilato wazi wathi mina ngigeza izandla ngoba angiboni icala ngalomuntu, kodwa bonke abantu babebona icala kuyena bethi thina nje simfuna la ezandleni zethu. Wazi wageza izandla uPilato wamnikelela kubo amaJuda ngaleso sikhathi leso nabaFarisi namaSadusi. Kula ke bamhlukumeza khona bemshaya. Kahle kahle leli ivangeli njengoba silishumayela mhlawumbe singenzeka uthola ukuthi silishumayela very lightly. But inkosi uJesu Kristu uyalihluphekela futhi kabuhlungu futhi kakhulu. Ngoba washaywa kuqala before angabulawa. Wathukwa kuqala. Wakhafulelwa ngamathe. Wakhandelwa even in a crown. Kwathiwa ngoba wena uthi uyinkosi, awuthi sikhandeleke i-crown yamakhosi, but le crown abayikhanda bahlanganisa ameva. Bawathatha lawa ameva sebawahlanganisile sebewezile kwaba i-crown, bawahloma ekhanda lakhe. And ngesikhathi bawahloma lapha ekhanda lakhe wayezubuhlungu elimala, igazi lizehlela lichichima igazi ngaleso sikhathi before nje ayobethelwa. Babebodwa bathi ngoba wena uthe umprofeti, bemshaya nje ngempama. Mabeqeda lapho bathi prophesy ukuthi ushaye ubani ngempama. He had to suffer for leli ivangeli leli. Babebodwa babelokhu nje bembhuqa
bethi ngoba wena uthe uyinkosi belokhu beguqa phambi kwakhe bemfaka even nezingubo eziphephuli lezi zamakhosi bembhuqa ngaleso sikhathi leso ngoba babengayi-understand imission uJesu ayezele emhlabeni uma ngabe ethi abantu mabaphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondela abazange bayi-understand abazange baze baqonde hayi ngoba mhlambe for fun yini but ngenxa yethu thina abantu esiphila emhlabeni thina esitholakala sinamacala ngithi mina mhlambe kungenzeka nami yangizwa nje ngiyalishumayela ngiyakutshela ukuthi wahlupheka kangakanani uJesu Kristu mhlambe uyizwa ilight lendaba ayinawo lawa amandla lawa but yena akwenza ngaleso sikhathi kwakungekho light kwakubhlungu kuningi akwenza bagcina bemkhandela isiphambano okwafanele ukuthi emveni kokube seshayiwe kanzima azwaphelelwa even namandla kwathiwa lesiphambane sakho so thwalwa nguwe and njengoba usithwala nje futhi siyokubethela kuso uyayicabanga yonke leyo nto yomuntu esihlukumezekile eshayiwe umzimba wakhe wonke ugcwele imivimbo kuyigazi all over bemkhahlela bemenza yonke into bemkhafulela even nangamathe yabona nje yonke leyo nto leyo he had to suffer ehlukumezeka esithwala lesi siphambano sakhe ayobethelwa kuso futhi yena evuka naso wazi wayofika impela lapha ayobethelwa khona egcineni ngempela futhi wagcina ebethelwa nakhona kuzange kube mnandi ebethelwa ipikili ingene ezandleni konke inyaweni nasekhanda ibethelwa nje kubhlungu cabanga isipikili nje mathiwa nawe nje mhlambe noma kuwena ke kungeke kuhlanganiswe iplango noma mhlambe nje uthathe nje lesi sandla sakho neplango ngapha ngemuva bese kubekwa isipikili bese siyaqonqothelwa and kwakungezona ke lezi ipikili lezi ezincane kwakuyilezi impela nje ezinkulu lezi ezithi mayingena zingene kucaca yabona nje bonke lobo buhlungu lobo obenziwa kuJesu Kristu ngaleso sikhathi uPaul waye-explainer le ndaba demonstrator le ndaba lithi uma ngabe liqhubeka lelizwi leli ukuthi he had to suffer lithi and rise again from the dead ngoba wagcina vele efile lapha esiphambanweni bamthatha bathe uma bese bemthatha ke kwafanele ukuthi hayi vele makayofakwa ethuneni njengawo wonke umuntu oyayathathwa afakwe ethuneni uma ngabe seshonile naye wathathwa wayofakwa ethuneni but uthi uPaul he rose again from the dead wavuka lisho njalo lelizwi wavuka kwabafileyo ngoba yena eyinkosi yamakhosi wakufanele ukuthi makahlupheke kwafanele ukuthi even nokufa futhi makakunqobe eyonto wakunqoba futhi ukufa indaba ke lezi ezimnandi uma ngabe usuza ukuthi even nokufa wakwazi ukuthi akunqobe wakunqoba lithi and saying uPaul and saying this Jesus whom I preach to you is the Christ lo Jesu lo engimshumayelayo kunina unguKristu the anointed one owalethwa nguNkulunkulu emhlabeni ukuthi makeza azofela izono zethu ngoba yena cala engenzanga lutho yena akukho kubi ayekwenzile yena but wazela thina ukuthi thina abantu esiphila la emhlabeni ngoba sonile kufanele ukuthi thina ke sonile sikwazi ukuthethelelwa through yena uthando lolu lukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi thina abantu asinawo amandla ukuthi singakwazi ukuthi silwele kulokhu kufa sikwazi ukunqoba nanesono wambona umuntu ukuthi umuntu uhlulekile kwafanele ukuthi makathumele indodana yakhe ogama layo linguJesu Kristu ozofika ke yena akwazi ukuthi anqobe lempi thina eyasihlula from kukhokho wethu Adam eyisono akwazi ke ukuthi afike azonqoba azazanqobe even nokufa ukwenzela ukuthi bonke ke manje abayokholwa kuJesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi okuphila kwabo bese izono zabo ziyathethelelwa kusho ukuthi ke manje bese uJesu athatha ububi bomuntu bese umuntu omubi athatha ubuhle bukaJesu Kristu uma sethatha ubuhle bukaJesu Kristu uNkulunkulu uthi uma ngabe embheka lo muntu abone
ubuhle bukaJesu Kristu bese ethi nango wami engimkhethileyo nengimthandayo. Ngani? ngoJesu Kristu oweze emhlabeni. Seyenziwa lenkonzo, seyaqedwa lenkonzo, osekusele nje ukuthi umuntu makavume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Akukho nzima, kulula ngendlela esimangaliso ukwamukela uJesu Kristu. Yena wabenza bonke ubunzima, wahlupheka kakhulu futhi hayi kancane. Ehluphekela for thina ngesikhathi lesebethelwa, ngesikhathi ehlupheka, ngesikhathi enziwa zonke lezi zinto, wakuvumela ukuthi makwenziwe kuye. Hayi ngoba wayengenamandla okuyilwela, wayenawo amandla, wayengakwazi ukuyilwela, but wakuvumela ukuthi kulungile mayenziwe yonke lento kumina, ngoba emqondweni wakhe ngaleso sikhathi kwakukhona mina nawe, ukuthi mina nawe size sisindiswe, size sithethelelwe izono zethu. Wayekwenza konke lokhu ngoba wayecabange mina nawe ukuthi size singayi kulahlweni, kodwa size sikwazi ukuthi sithole ukuphila okuyingunaphakade. Hayi ngoba wayezenzele yena, futhi it was not fun, kwakungekho mnandi, kwakubuhlungu, kwakunzima, but he had to do it for abantu bakhe abasemhlabeni abadalwa ngoJesu Kristu. Kwafanele ukuthi makazokwenza lokho ebacabangile, ebathandile, ezobahlenge olakeni oluzayo, ngoba lukhona ulaka oluzayo. Abantu abaningi abayithatha kancaneke leyo ndaba leyo. Lukhona ulaka oluzayo, and abantu abaningi futhi ngeke bathi abazange bezwe ngothando lungako lwenziwa uJesu Kristu emhlabeni. Weza ngempela wakwenza, and abaningi abantu abazange bayikholwe ngaleyo ndaba, as much as namanje abantu bengafuni ukuyikholwa. Kodwa ke mina ngizoncenga wena ngithi ungafani nalabo abangafuni ukuyikholwa. Wena ikholwa indaba kaJesu Kristu ukuthi weze emhlabeni wazokuhluphekela, ehluphekela mina nawe, ukuthi mina nawe singaweli kulolu lako luzayo, kodwa mina nawe sisikwazi ukuthi sithole ukuphila okuyingonaphakade. Ngikhuluma la ngoJesu Kristu owafa, wavuka, wakunqoba ukufa. Ukhona uyaphila and uphila kuyingonaphakade. Kuphela kuyosinda umuntu okholwayo nowamukelayo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Igama lami ngumduduzi ngakwaShabangu. Asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa weNkosi uJesu Kristu. Amen.